sethu banginibingele ebazana egameni likaJesu igama lami ngumbrother Mlungisigina angihambe ngedwa ngihamba nengcebo yacini kwami itawuveta nayo kafishane uthi ingubani anginibingelele ebazana egameni likaJesu libito lami ngemina nginjabulo ngiwaka sihlongonyane ngithola lapha edolobheni e1 ngalavumisa kanti ngelusiwe lapha eOslo Evangelical Church lela abaningi bavamise kuyibita ngokuthi indawo yaseNorway. Hallelujah. Bazalwane ke mina njengoba sevedile ngeke ukuthi isevangelical mina ngila eUnited Pentecostal Church ebranchini yaseWaluseni khwala kumathapha nje lapho ngiluse khona pastor phasi emfundisi wami wakamsana ke inceke lengiyo namhla sihlangene lapha nje silapha ka African Sermon Central kakhulu esiteni nawo mhlawumbe nje wait upon the Lord emani kuNkulunkulu sine ngeke lapha sihlongonyane sitawuveta nje maqiniso lathite noma lokuthite lesikholelwa ukuthi umlaleli ekhaya utawubusiseka ngako sakhuluma nje ngoba ngeke uthi nakabhala lapha version kuthiwa ke babusisela beve mavela prophet bese bayawena. Hallelujah. Ngabeka kuwe ngeke ukuthi uqhubeka kancane uvete nje lokuthite sitawusithi umlaleli ekhaya alala busekile. Umlaleli ekhaya ngathatha ngikufake kulesihloko sike siyibeke kabanti ukuthi engabe vele yini lokuma la uNkulunkulu. Hallelujah. Angikubekisela imlalelo wasekhaya ukuthi ngingakutshela mina ngithi namhla mani esitulweni lokusho ukuthi wena utawusuka ugibele la tuwa lesitulo ume khona ngathi mani ethwaleni lokusho ukuthi wena utawugibela la tuwa lethwala ume kulo. So lesihloko sethu ke lesiqhamuka naso namhla sithi mani la uNkulunkulu lokusho ukuthi wena sisekelo sakho akube uNkulunkulu ume la uNkulunkulu ungemi uNkulunkulu but wena ume la uNkulunkulu lokusho ukuthi wena uhlale la uNkulunkulu ungavumeli ukuthi uNkulunkulu emedu kwakho but wena mana uNkulunkulu. Hallelujah. Kafishane ngeke uthi asidingi sesihlahla ukuthi isihlahla mama utawufuna sikhule ufuna uhlale emhlabathini imphansi daso tisimela khasi emhlabathini. Amen. Hayi ukuthi umhlaba ungethuli kwazo. Hallelujah. Lokusho ukuthi uze sifole tinongo tonke asibe la khasi emhlabathini shothi umuntu kahle kahle nake emenkulunkulu uthi ngeke akabe la khathi kuNkulunkulu ngoba iBhayibheli ngeke unasongibona amagama laveta lapha ke kuJohane kuthiwa lihlala kimi nami kimi ukuthi masekhathi uNkulunkulu naye akize kuthiwa ke sitawuthatha ngesikhathi esifanele. Eqinisweni lonke phinde singayibeka nje lenzaba sithi kahle kahle nakukhuluma ngekuma kutizela wena uvume uNkulunkulu ukuthi ube kuye wena lokusho ukuthi wena kahle kahle asinake phela athi imphansi na utinyomu la phansi emhlabathini tivamise ukuthi bese kuphuma nemhlabathi why because imela emhlabathini lokusho ukuthi sithi ukuthi wena noma ngabe soyachilidwa kanjani but na ufuna unyakada but na uNkulunkulu akuNkulunkulu lawo lokusho ukuthi unemandla la ngale uNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Lokusho ukuthi kafishane ngeke mawuthi nje umuntu nakanyakadiswa kumele uthi mhlawumbe nakuthuke kuyanyoma kodwa imphansi kubona lo mhlabathi usemhlabathini futhi kafishane mawume uNkulunkulu ngeke uzivete uvela ukuthi kahle makuhamba imoto ishaya atitsinzi wena ditsinza lo mnikati lokufihlile lomekuyi. Amen. Hallelujah. Emlaleli ekhaya kuma uNkulunkulu nje akusiko ukuthi mhlambe unqikile noma seceleni makhaya umoya wevethu yaphephesa but usika ufihlekile emanqebeni aKristu lapha kuye konke lokufikako kufika ekhayena ngoba phela uthi nake thathani ke lethani lemthalweni kimi nethwalele bese lithathwa wami lelula lokusho ukuthi letinsize etingafike empilweni yakho tisho ukuqedza but yena nguye na ume kuye nguye lokhona ukuthi akwethwalele. Amen. Hallelujah. Uyibeka lenzaba nje enceka uNkulunkulu sitawuthatha sibukela iverse phela lapha kuLuka chapter number 1 sitabuka lapha kuverse number 5 kukhulunywa ngaElizabeth naZakhariah abantu bebathembekile uNkulunkulu bayenda yonke imisebenzi yaNkulunkulu and kufika la khona uNkulunkulu lamajaha lawo bakuthiwa bebangabathone bantwana phela and into lo ibukayo la bebathembekile naNkulunkulu and labantwana bebangabatholi hayi ukuthi bebangabafuni but bebake batama kubafuna bangabatholi but info bebayenda bebangakayeki lapha uNkulunkulu. Asivumele ukuthi isihlahla ukuze sisurvive akumele singasuka emhlabathini wasusa sihlahla emhlabathini siyafa lokusho ukuthi nangabe thina sibantu emhlabeni sasuka uNkulunkulu siyawukufa but nasibambelele uNkulunkulu siyawusima. OZakhariah bayatholakala lapha bayamthola umfana later
nakhona emathemba bese kashabalele kulabanye because asinake phela kunetihlahla letikhula tibe tinze uzufise ukusijuba but sithatha sisizalo sibone sithela tithela. Haleluya. Loshothi ngeke kafishane ngikhumbule amagama lathi noma umkhiwana sewujujile kodwa uma manje sisemhlabathini sekhona lethemba ungaphezulu uhlungu lisekhona as long as ulamhlabathini uma nje noma ngathi walithemba lisabonakala ngempilo yakho kodwa as long as umela uNkulunkulu amen lokungisa kule mpemvu yakho ngeke ukuthi boZakaria bethembekile uNkulunkulu bangilaba ngcwele but bangabatholi banifana lokho ukuthi ngeke asesitena umbuto lothi ke kahle kahle mawumela uNkulunkulu usuke ubhizi ngani wena in the meantime uthi hayi mina ngime noma use station ngimele ibhasi kwavela imoto awusacela lift noma kunjani usuke ubhizi ngani umela uNkulunkulu the meantime sokumele imphendulo imele na uma uNkulunkulu usuke ubhizi ngetinto taNkulunkulu. Haleluya. Sita uvumelana phela ukuthi nangabe uNkulunkulu usungiphinze ngaphinza kube kusele ngithi nangabe kahle kahle umile uNkulunkulu usuke ubhizi ngetinto taNkulunkulu. Sihlahla nasesemhlabathini sisuka sibhizi ngetinto tasemhlabathini yinto tasemhlabathini ngemandi netinswayi konke. Kusho ukuthi nangabe nawe umile uNkulunkulu ubhizi ngetinto taNkulunkulu. Inimoya itawufika ebushekha yendeso but wena ubhizi ngani ngetinto taNkulunkulu angiphize ngibuyele esihlahleni nceke kaNkulunkulu noma ngabe isihlahla sisime emhlabathini but kunelilanga lapha so imfola kumele sende isihlahla esikhathini esiningi ukhanda ukuthi emacembe ebusuku abheke phansi but emini ayacobetela leni sekuvela ilanga likho emhlabathini lisetulu nawumile uNkulunkulu and ufuna into letinye uNkulunkulu akwenele tona uba busy ukuthi ufune letinto. Haleluya. Lokho ukuthi ngeke sifeta ukuthi noma sihlahla sisemele ukuthi sithele siyadonsa emanti emhlabathini siyadonsa nelanga sikhube sakhe kudla kwaso sikhona ukuthi sithele lokho ukuthi umzalwane wethu ekhaya nawe umele ekhaya lo lolalele ukuthi mawume uNkulunkulu noma ume uwaiting upon the Lord kusho ukuthi ke noma tikhona indlela letinye ukuthi bawungawuthwala umsebenzi noma tikhona indlela yokuthi mhlambe bawungawuthola imphumelelo but because wethembe uNkulunkulu you wait upon the Lord hayi ukuthina sathi simina ngihlala emhlabathini ngethemba ukuthi impande tami itawukhula tifede ngunye manje emhlabathini ngethembe ukuthi ilanga litawuphuma noma ngathi manje sibekele but ngethembe litawuphuma emaqembu akhona ekuvuleka amunye ilanga litawukhona ukuthi kwakheke labo photosynthesis labeleka leka science wesihlahla lokusho ukuthi nawe nawusemele uNkulunkulu do the world may present indlela etiningi ukuthi bewungahamba ngayo but wena manje nje la uNkulunkulu ngoba indlela yinye lithi iBhayibheli ngeke sikhuluma lithi indlela le kufeni ibonakala inlehle nalevuleki ikhanya kodwa ke but yena uthi onendlela lendlela ebonakala nje ingihle kodwa isa ekufeni. Haleluya. Indlela lebonakala ehle emehlweni bami kodwa nje isiphetho sayo sikufa ngiyabonga nceko lokusho ukuthi dingabonakala tinje lendlela but wait upon the Lord. Haleluya. Kahle kahle eqinisweni lonke emhlabeni kunetifo letibonakala tihle timnanzi but isigcino sakho ukhanza ukuthi yebo taNkulunkulu but sitifuna ngesikhathi lesikabi sita uvumelana phela ukuthi uNkulunkulu kahle kahle akakunika info ngoba uyayifuna but ukunika info because uyayideserve. Haleluya. Lokusho ukuthi ubhizi kaNkulunkulu bapha uNkulunkulu ngalana uphinza kube busy ngathi yena uNkulunkulu nangabe letinto soyadeserve uyakuprovide noma ngabe soneminyaka lemingaka asibekise phela Elizabeth naZakaria bese babazala but nangale eBhayibhelini phinde sibona Joseph naMary and kuthiwa labantu nabo nje bese ba-engagile yes but kule engagement yabo esikhululeni uNkulunkulu letha umshado uletha umfana and lo mfana abamtholi ukuthi bake bamtama but nje uNkulunkulu letha nje nomfana la kubo lokusho ukuthi uNkulunkulu utena ngesikhathi sakhe ngesikhathi lacabanga yena ukuthi sifanele ukuthi atende tinto. Haleluya. Ukhona abantu ngosana sebaneminyaka leminingi batamile ku-apply ngosame akukasho ukuthi akufunga kayishayela imoto mvana sekhaya tinto taNkulunkulu tendeka ngesikhathi uNkulunkulu lafuna ngaso lokusho ukuthi tinto taNkulunkulu tendeka ngesikhathi saNkulunkulu. Haleluya. Sikhumbule lapho ke kuthiwa eBhayibhelini mafundza lisi iBhayibheli noma indlela kaNkulunkulu konke kunesikhathi sakho futhi isikhathi saNkulunkulu siyamelwa. Sisakhuluma lencebo nje ngifuna ukuvita namagama ukuthi uNkulunkulu uyamelwa uyahlaleka uNkulunkulu
uNkulunkulu emzalwane wami you wait upon him ngesizathu esingukuthi ke emzalwane wami lena ufunza kuvetwa kuthiwa ke for God he holds the key of David. Amen. Where he opens nobody can close, where he closes nobody can open. Nothi uNkulunkulu lapho avule khona ngeke kuvale umuntu, lapho savale khona ngeke kwenteke besikhona bayivulako. Lokusho ukuthi emakhiya onke noma emagugu lo wadzingako wena akuNkulunkulu. Nangabe wena sewukhetha ukuthi ukhweshele kuNkulunkulu konke nako lokufisako losolukhulekela noma mhlawumbe lokulanti yakuNkulunkulu angeke ukuthole ngoba kahle kahle phela ngeke angeke utivo tembuso lomunye bese tiyalo umbuso and futhi angeke kwenteke uthi usenza wento engalungile sibonga receive bese uya receive nceke ngikhumbula amagama ngeke unganzi kakhulu athi lamagama lapha akusamzi bakhala laba bathi emlanjeni ngaseBabylon sahaka emahabhu laphana baphuka udibe bathi basiphuda bathi asabele ingoma yasesiyoni kulo verse 4 kuthiwa ke esivethatha phela abayihlabela ngoba ethi singayihlabela kanjani ingoma yasesiyoni sibe singekho esiyoni sokuhambeni. Hallelujah. Hallelujah. Because ngabekusena nceda uNkulunkulu ukuthi kunemasingazi kunebantu abahlabela umhlaba wonke labahlabela etindzawo lo uNkulunkulu angekho khona. Uyeva ukuthi maye leliphimboni kwalomuntu but inkinga uhlabela nje endzaweni wrong. Hallelujah. So imvo yinye nawume uNkulunkulu ume to the right position. But wangema uNkulunkulu lokusho ukuthi kunetimvo lesingeke sitimunye simazalwane kunetimvo letingeke timunye lotawuva ukuthi maye kuyenteka manje nje ngeke uqinisele lapho ngoba kahle kahle nasethu sakuba ukuthi nabe menzi habe nesiyoni bebathi bayaqula uNkulunkulu akhona ukuthi iphimbo lakhe livakale noma kwenteke tivu taNkulunkulu but baseBabylon nyalo nabaqula khona abekho esiyoni baseveni lokufundwa fonele abakhonta uNkulunkulu wasesiyoni eBabylon angeke uNkulunkulu wasesiyoni bese uyaphendula le ngoma bayipowerful lela bethiwa bayihlabele khona manje nje bebayihlabele kumele bayihlabele in the wrong place. Hallelujah. Kuyavakala nceke ngeke usesitawuphetha nje ngeke ake siphendule nangumuntu nanginkathi mhlambe wegcina mhlawumbe le emabhukwini lenthi lenyawubuka kuthi kahle kahle ngubani lo maNkulunkulu ecela usongeni lonke nceke uNkulunkulu. Hallelujah nceke ngikubona kwami ngingakahlongo yena nje siba uNkulunkulu sonke. Hallelujah. And futhi sifanele Hallelujah usave injongo yaNkulunkulu sisaphila la emhlabeni. Hallelujah. Nometha ukuthi uAsha la ukhona khona nometha ukuthi usetshwaleni but injongo yaNkulunkulu yinye kumuntu ukuthi umfa bambelele kuye. Kahle kahle ngalama vision ngasho mina ngithi kahle kahle kubambelela kwaNkulunkulu kwebantu labakholwayo labasindisiwe uNkulunkulu laba bembelela uNkulunkulu. Kahle kahle wonke umfadalo waNkulunkulu wonke umuntu ufanele kubamba uNkulunkulu. But umuntu lesibese siyafika sithi ubambelele uNkulunkulu umuntu lobona siphambana. Hallelujah. Amen. Sesiphetha nje emzalwane ekhaya njengoba uvetela amagama lamnanzi kanjena ingeke usilongonyane la ucela ukuthi lo nguwo wonke umuntu ofanele kubambelela uNkulunkulu or to wait upon the Lord. Lokusho ukuthi kahle kahle ndathi sengiphetha nami lenzaba yekubambelela ayiqali ekubambeleleni iqala esinzisweni lokho ukuthi namhla wena ungamona bawatana enkosi bewungatana nayo ngoba inkinga lenkulu ukuthi ufuna ungene in the kingdom bese umukela lamalungelo nalamagunya ale kingdom le yaNkulunkulu bese uphila phase emagunya aNkulunkulu kuze ukhona ukuthi abababe kuye then you await his voice or imphendvulo yakhe ukuthi aphendvule uma ula kuye shothi angeke ukhona ukwemukela uNkulunkulu uma ume kuNkulunkulu ube ungekho embusweni wakhe ungakemukele you receive Christ in your life bese ke seyakhona ukuthi ume kuNkulunkulu umele uNkulunkulu ngoba nasengewakhe yena ngeke abathele bakhe sengiphetha nje ngeke ndawukhotha ndawulenzana verse naleli Luka 18 verse 7 lithi ke pho uNkulunkulu utakwehlulwa yini kuba vela labakhethisiwe bakhe labakhala kuye imini nebusuku baqela lusido uyawubila yini kuba siteni
lalela mlalelo bekhaya angeke abine uNkulunkulu ekubasiteni bakhe yini nje wena mawuthi amemukela uhlala embusweni wakhe emzweni ekhaya ngithi kuwe lenza lokiyo mani uNkulunkulu ngoba angeke abine yena haleluya sangiphetha njengomfana wasedolobheni ewane ngasho amagama amanye nithi kufa akusiyo ingodi haleluya kufa akusiyo imfuyo kwesatshwa kufa akusiyo ingodi kumuntu lobavelele esiphambanweni kuyingodi mbamba kufa ungakabonana uNkulunkulu but akusiyo mbamba ingodi nangabe ufa wambona uNkulunkulu okusho ukuthi wena kuze ufe kahle bona siphambano wangasibona siphambano uyawukufa lokungagcini sengiphetha nje ngakukhumbuta umlaleli ekhaya ukuthi ukhona uNkulunkulu God lives hallelujah